They're eating my feet. Hej, si ho preplašila, neťahaj tak pomaličky, bo to ľakol. Oh my god. They're still moving my finger. Hej, nie, on to hľadá, si neboj sa, či to prštek nezje. Hej, už ma, že je smiešno aj v náže, nie? Šteklý. Teraz otvor pršteky, že by po... Otvor. Otvor pršteky. Otvor pršteky, tak. Tak, že by ona mohla vybrať, bo keď je tam zapichnúce, to ona nie... Okay, all done. Nemôžeš tu, tam si ho otrep, tu si umývadla. Ona si... Už majú dosť, Veronika sa už aj zľakla, nie, Veronička? Yeah. Zľakla si sa? Nie. Keď už tam máš zapichnuté, treba otvoriť pršteky, že by popadalo. A tu treba držať, na dlani, na dlani. Bala si sa? Nie? Šteklilo to? No chod si pomývať ručky teraz. Mommy, that's To bolo tickle. fajn. That tickle. Does that feel really... Now they're almost ate in my finger. Oh, Mommy, they're eating stuff from bottom. No, oni si pozbierajú. Robili si neporiadok, nech si pozbierajú. They're trying to get it. Mommy, you should put that thing off so they get it Čo? easily. Aha, nie. Oni si dostanú, neboj sa. Majú dlhé zobaky. That's tickled. That's tickled.